e toi o falofa ma fatalo fatu sa mole atu pele nei vaenga o le fiafi o le tatou por kalame whauau nei o le manai o le manava o ngā luenga e toi o falofa ma whawhelo e toai le pa ia maulunga si o tatou atu pele i le whauawina wheo tūte ma whaiva o le nei aso a loa fua i lau maua le alofa tausi o tatou tāpau sili langi i am whaiwheo o tatou toi lau lo sila whai lungo pe au ngalo le nei fo i vaenga o le fiafi ia e momoli atu se wha malo se wha taifo i lau tau ngalo lue ai le nei aso i le whenga i ai so se whaiva so si tiute a mai se fo i niso i la tau sa usu seu fo i tiute ma whaiva o le nei aso malo le ngalo lue malo fo i le whatoto le nei aso i tiute ma whaiva o lo whenga i ai ia mai se fo i to tonu o whatu ai ngā tausi whautai atu fo i nei vaenga o le uli ia o no le pitola au fo e lau whainga luenga le atua o lo whano no manui le li. Ia wase manui o sa mua tae au, me se fo i tapo inga mau, ta mamtina ma tua si o tatou atunu. Se ia o lava i tupulanga lalo wa oa, a o le avanoa le nei e momoli tele le whautai, i le au auna le atua, le sunga le whawhengainga o mwhai o ma se lua tu fo nei vaenga o le auli po nei fo i vaenga o le aso ia o tatou por kalame nei o le manai o le manava ngaruenga ia o se masele wa mai le ia e toi felo e fo i malana au auna ia sa ia fo se taimi sa anga i mai fo i ma fai atu se au nanga i nei masina wo vai ia e fa tai le lofo le tua ia o lona anga le leile o toi mau ai fo i nei lau lau ia e felo ai fo i malana o na malo sai fo manu ia la sunga ile fa fengai ia malo fo ile fo manu ia la sunga fa fengai ia po la sunga fo fa tono tato au nanga nei e fo ua te fo nisi fai na la to fa mai na nei au nanga ia mo le toi le au tana lei wa fo fa fo anga su tato to ia ele ngata ni fo ia tu ia so staff lo lang o lo fai ona mau mai le nei fo ia o nan i ele malo fa tai mole sila fia ele pa ia mal mamalo se tato wa tinu ko mes fo ia wo ma pa anga tato misiona po le tala inga tato Global Kingdom TV ia ole sunga ile fa fe ngai ngai Paulo Micaele o ia le fa tama tato Remnant Christian TV ia isa mo o lo ia ni tato whainga pa anga wale mumulina o le tala le lei so se maota mo so se lao o lo ia tato o nanga i Samoa ia masi foi o lunga upenga te whailangi o le sungala i whawhenga inga o ia leo lo whaima whatama foi o le tato o nanga i Samoa e whatalo whatoi foi o le tato ofisa masi foi o le pulenga o le au whainga luenga ia le nei vaenga o le aso ma lo le so i fua manuia tal tonua ele ia nga ia tul ta whaasoa le nei fiafi o le manai o le manava o ngaruenga. Ia e mua ona ave se whamalo fo i mase whaftai i au auna fo i a le atua sa seu i whale mua i le tala inga fo i le nei aso mai lava i le tae awana le la se ia o mai fo i le nei taimi e le ngata fo i le nei tu o le ngaruenga tatou klopo. Ia e maise o so se ala ata so se ala leo ke wisiano. Ia o loo wio ina i le tala le lei o le fina ngalo le atua maa lo le ngalo nui. Ia lava le tua i lo tau ngā pātia ma lo tau o lo loia i ngā ruenga le li. Ia o le tātou whaiva lea, o le au ma le pō ma le au, o aso uma o le tātou wholaunga. Ia tātou te muli mau ale le lei o le li. Ia le mea lea o se mitamtanga fo i lea ua whaftai le au nā le tua o whaavunua mai fo i nei taimi. Ia au a fo i se muli mau, ia e mai se fo i o le whaingapa anga le tātou Global ma le tātou RCTV Samoa. Ia oa mai lau sunga le whawhenga inga. Ia vaenga o le aso. Sau ngonga fo lau sunga le whatu. Le ai, whaftai le tua lo mō pēle mā losi. Au nei nai fo, whina ngalo le tua. Ai pe fo na sau nōre nei vaenga le fiafi. Ia nei au auna fo oe lo au tō wa mai o wale. Ia le li. Le whasoina o le tala le leia le tua. Au tātou ngā lua pēle, na watau le. Tātou te whauwhata sile mā lo le tua. Ai, e pe mai tauina ele se tulang whaingo fifo le auto wa mai ia le a tono ni sfoi tau ma ia ai whaftai le atu i le nganga o le tino ke nisu ia whangai na fone au unane e pe o no tau whatino ina ia mo le tuai mi wha o tuai le fi au le tala le le atu
biele li malo fa taila sunga ile fa fenga nga moni lava ma fa maoni ia ele leona watu pele va no lo sunga fa fenga mo nisi fo io tato ainga i Samoa wa pele to e fo i lo sunga fa fenga nga stain yo niva yaso ia le fo on fa ilo pel tato no tal tono ai nisi o tato ainga i Samoa ile ai me se fo au na le tua poni kalisia ia o lo ia il tato unanga i Samoa ia le ona failo nai vaenga fo lele o le ia il tato unanga i Samoa a ia inisi fia moli mawina le anga le o le li ma fa ngai na fo le taimi fo le tala le ia ma le nganga fa lo sunga lo veni ia ma lo le so fo le a fa ngai ma le sa mo ma to fo le vaenga le fia fil po kalami ia o tel tonu ia e manati fo sa yes taimi sa failo e fo stas fo yo ia wa tali fo i le fo ya unanga ia si taimi sa failo e fo lungo le po kalami le unanga e mo le fo fa tai la suma fa fa ngai ma tato au unanga nei ia au na le tu o e lo ma se lo mai fa sol tale le tu e le pe o ye fa nga pa anga le wa me moni la ia a tato wanga ilo mala alo e fatino au nanga nei ia pe fo na yaile au nanga FM ia ma le fo wanga ia tu langa fatino ino le channel ma TV fo e pe ona sila fi ia o tato tu tiro tu langa fo le wanga in fatino le ia me o tu la fono ma le fatino ino nei au nanga nei me umala me pe ona sa noi lo so fo i mata failo nei au na ele tango fi moni lo e fa tai le tua ile tino ke miso ia lo fai no o fo ne so swani ma tu langa o le fa avo wina pe o wa ile ngata o nis fo vaenga lo mo miona tomi fo iniso fa tino ma wala ma ye ni fo au na ia no fa na fo lo nga lue no ma le o fo na fo la tu tai mi fa tino au na ia mo fo so swani tu lang fo se leni pe o mo ta ua pe o le tu langa le lo sunga ta fe ngai tu sai fo ma sa mo i o le mana onga la le o le mana onga le ina ia ta tu nga lu fa tasi ya ni fo o na le tua ia lo i lava li ia va no en fai ona so ta i le tanto ofisa e pe ona ye numero o lo lungo le Facebook ia tu lang fo so ta inga i meli ma tu langa fa pena im fa so ta yatu o i fo telefone ia so ta yatu tanto tal no ma fa so ia wala fo ile le fa mo ia o le nga lu fa tasi tanto te faule aro le to pe fala na yele au na ngai no sunga yele mo le ko ile nga fa te tele lava tanto fa nga pa anga ia o lo o fa ngai na fo lo to au na ngai ina ia a pa la lo fo ima alu tatu ko kalami lunga ia le taimi fo i pe un fatu langa mo si la fia ia lava ka tatu package ia wo umo na saunia ia a yeini mana onga pe ingi taime mana mi inisio ka le si fo mana u fe ngat wen ia on na fa so tai mai leo na fatu langa leo le taimi pe fo langa yeile au on nei male au nanga o lo fatino ia wa yei lava le taimi mai le iva il polisi le se fu ia taimi lava ia o le va yaso ato lo fa ngai na le tatu o na nei o le local Kingdom TV ia ilungo le tatu RC TV channel 10 e pe ona vai ngai ia wa fa en mo i o ia se fa talanga tu sai fo mo sa wang ia il ni vai ngo le fiaf malo fa tai lo sunga ile fa fia ngai nga Mikaele mo le fa hilo ina fo yo le tulanga le wai moni ma fa mau ia ele tongo fiele ke ia o poto ina hoi ele tongo fie fo fa utanga Yesu ai fa tai le io le wa ma wa se ava no le lei ia wa to tele o tanga tele o to yo tu fa to ma fa ini tala inga fo ie fa tai ila to lo fa tino pe tulanga i open air ma nisi tulanga ia o se au wala pito sili lea ona faingofie vave saosaoa ia e o lava i totono le potu me o lo ia ile tama mal tengi tala vo ia o le o atua ia ile le tala inga
ai moni ma fa mau le ua fa ilo fo tulanga le ia a fai fo i initial tato le tino ke viso lo mai mo mai sa moa ma se foi au na le tua mai kale si fia ia o mana o mia le fiso soani ai mai se foi o sina le saito to titi la fai ngal ia e mana o mia se o fai ngal wenga o le moni na e mana o mia se o fai ngal wenga mai ui lava i tūlanga i tō tongi ino tātou pili ia mai se foi o le maintaining o masini wai moni sau noanga pa e tutusa le lei lava mai ne e mana ia tasa ufai foi le lei lunga ia e o le pili ale malo le o lai tā moli ia o le wifi ale malo le o lai le tā lai pio nei whātaita inga na mo le nuku sila fia le tino ke wiso ia ai wa tātou talitonu i le atua a ona whaangalulua e le atua mea uma o e alolo whātu ia te ia le angol whaalinga mai le atua ai moni ma wha maoni le saunoanga o le au nanga na le tātou RCTV Samoa po channels fulu i Samoa ia e au ina atu le tala le leimo oi mai se ka le sia i so se vaenga lava o lo mana o mia ai le mea kau media ia mai se fo ia o le eva no le tātou whale whasala lau mo nisi e o la tau le faiva o le fola la tau le faiva o le awao o la tau le faiva o le talai vai le wa moli mawina i tatu polkalame mai Samoa ia le faiva a matona ngalue lau sunga mole maua foi nai taimi manai au na se isa saka mai le la tau foi moli mau ma la tau foi soi fuanga i ngalue ia nga foi mon nei tupulang ia va tu le saunoanga lau sunga pe o vanga na le pe ngai sau mo fo ni vanga le fia ile ia wala u fa ngai no fo ni tai pe o fa tu ma tata to fo le tu ina fa to fa le ai fa tai le tu le fo i to fo moni la to ai le u fa ngai na ia a wala te va vele ia e moni al sau no va ve ia no orto le o le tala inga i lungo pe ma te fa langa ia fai fo na maua ma ua mai o tātou tangata e pe fo ona iai nei au nang ia vi ia le tu amen e pe e mai tau fo nei vaenga ia leo ni mea sa o se taimi titi sa fa tu langa ai mo tau ni la fua ia fa tinonga lava ia o miti ma fa linga mai le ia le pe o tātou va ai fo ia o manuia le tino ke viso amen ia le tino ke viso ia ona ni fa linga fo ni fai mo fa tau le fatino ma fa fo la il tala le tu ia pe vanga le pe fo na sa mo ni vanga le filo sunga amen fa fiani ia le ia malo o le tau talanga tul na sa mo me se fo io le tino ke viso i so se fata feita ulanga fia ele ngato sa mo ia a o so se va nga fo nei o le so se tuli mano nei la lo langi o lo mai mo fa fonga mai ai o i la volta li tonu mai fai la bona ona au so se tuli mano nei la le o nanga la CTV la so fe rai ia pe i tulanga i polkalami mala nga fa lo pe o le tulanga na wale o te la fo polkalami ia le wa ile nga te nga lo TV al fo mo Facebook e pe fo la na il polkalami na sa mo fo lo sunga lo o ta wa mata le tai ia polkalami le uta o le life in the ministry ia po so fuanga i nga wenga o polkalami fo le o manatu ia pe fo ngai fa ta no ngai i tua o ta pena mo fo le polkalami ile manatu fo le e to tele o le finga wenga o lo ma leva fo so fuanga lue ma di lo pe o le fa fita o le to o le ai ngi taimi fo e tu ai ma fa mau ia taimi fo nga mata me nga e pe o mena fa o sfia il manatu fo le ia e fa tu la ir po kalame le ia wa ton tele halo ma fa na o lo fa mai in la to te fia mau le amatanga nga do e mas fora so fu nga do ngai au na ni mi le vai nga do nga le to ia ana lava nga do en fa malos e peila po kalame ia fa fonga mai to tele le fa nga do nga ma wa po kalame nga fo le ile au fa nga do nga ia o e fo o ia nisi fa to a matanga do nga nisi fo ia e fo nisi o fa au lioli ma fa ta pena ia wa fo ia kane sia manu ia mai fo la nisi lo au tawina o te tonu a fa longo fo i fa tal tananga ni mal po kalame
e al manatu le a matua fa ma si ai soifua ngal mu fo au ngal ngal ia leli e pe o ma fo ngal na fa tu la il po kalame le e fa tal no ai ia ia tu fo e wa lo soifua ngal wen o to tai o ngal ngal tu e pe o le am talanga le pe fo ona sa no lo sunga ni ba ngale fi amen taftai e fai ona fa ilo nisi o au na le to le wa umani ala to fa tal noanga nisi o e tau mana tua nei taimi wa lo fo la tu tau tua le sa mo le no e fa tal no e fo ima o mai sala to fo imol maule ngalu fa ftai le sanguanga le sunga le fo banga le fia e pe o la ona e la ona lo Hastings ma li lo sunga ya tau la papa sia o mau tau la papa ia o le ona le o faisi le vo tasi le to man tasi le to tai o nga wenga le tu ia leli fo il taimi na fili wa ina so fu malanga mai le o faisi le o te a le pe foto a fitu tau sanga tau na nga lo fo i ma tau si le ka ne sia ile na fa tau te no e se le ma le tasi na au na ia so mai le male ia sunga ya sopi le si fo ia au na o fa tala no i lunga po kalami ia le telefoni ni so la tu si le fia le au na la le o fai asi telo po kalami mo fai fa tala no ia leli ia le sa ne pu le fa tala nga longa fitu ma li ia lo ona e sa no le ona le tu le pe ona ta o mo le limos fu tau sanga i nga wenga le tu ia fuala ye ele skai me le tit ono winga e fa matala ia tasila au una ia sunga ia to masi lau me to masi ia le au foi au te ronei o le sunga ia faitala milale o lo foi au le karesia service of God is only o le sunga ia o ne la te moenga ia le ia foi au foi le karesia i o ti nga sa tau ma sunga ia Benjamin Fruin o malua le kanesia tonga le tu ngai le vili ia pe mai au na ia le ua o ia le fa solonga le o uma fa tala no ia e o lo te le ama no no ini so lo fa inga ia lo le manatu po kalan e nga ia le fa tala no ni so la o malo man nga le tu o i fo an manatu le ngata au na le tu a ngai fa le tu fo ua a ni le tu so i fu foi fi au o lo ia ia manato po kalan e fio ia ia au mai fol to farmer fa to ta ia kai mi foi au nga duer val au le tu ia le li o le mai tau atu o le to tele o una nei pe ona ta o foi o la to suaf e lunga to le luas fulu tolus fulu fast fulu tau sa ma se ia o la vale ono fulu tau sa ia le la vai nga lu nga e foi la tanto no la sunga fa fe ngai e le tau mate e ia foi inicio o tama o au nga le tu o malo lo nga lu a fai o le ma ua mai le fa tal no nga foi i vai nga o le aso ia po New Zealand nei po fe lava o le nei ke lo pe o i fa fonga mai e maua le avano ia fa tal no ai ma le sunga fa fe ngai e tu sa foi male soifuanga le ngaruenga ia wa le mai tau so no winga a tu lo le lo winga e anga ia o na le tu ngaru ele i fa na mai li ya wa li o le upu moni to ia ja ai fa tai le tu le mo pero la tu soifua mo la tu lo le o la tu au mai a pe le moli mau le a e fai fo ma fa ma lo si le nei foi tupulanga e mese foi ia o nei o le wa tau se kales e o ma te le tau nei to inga moli mau ma se foi o la to foi tala inga sa la to wanga i mai ai lava i tau ma lava i tai ia fa pe o fa fonga mai ia se fa fe ngai nga wa lo le so i fu le nga ruenga ia o le mo le no fa so tai ma tato o na nei ia o na so tai le o le sunga fa fe ngai sa o sa mo fo ia o lo ia tato na ngai sa mo ia na fa so ta ia no tato ofisa sa mo ai mo moli te le atu le fa tai lo sunga fa fe ngai no se ava no fa fo yo na to mau e fa wa i pel ni o nanga ma fa sia pel ni o nanga ma tato fa inga pa anga ina ia lau tele atu le fina ngalo le tu o tato ngalo lue
ia ai tu pele wa no pe inisi va enga po nisi foi por kala me lo fo ia mo le sila fia tatu a inga ni va inga le fia si malenga fa lo ia fa tai le sunga le a le o atu fo i pe ona sa mo fo ni fia ile tulanga le por kala me pe ona ta ta te ma o fa pa te fa longo longo i mo le mau ona ia wa una a le le vo le ngal wenga ile le ai se mea o me fo na la la yo me to fa ai ta sam me to mafa te ma o fa e o fo fa le fa ia tau amata mai lutu ngate te ma o fa la ia ia le tua o me faina mau mai na o moni mai le soifu ona ona nei taimi ia o fe tau me fu po kala me a le ia san wa ala lo sunga nei vai nga fo o ia le tatu o na mai sa mo taimi ia o ia nei fu fang fo ile wa mo si le fia ia o le au nanga le tio ia ele o matua ma mau tele sana ia ne me yo ile cargo cha le tio ia ona na tasiale le pole tu le me o ia ile falsa fo ma le ngar le tu a nga i mai le tu le i malua ia na pe mau atu ile ia a nga ia o ia no ama ia ngai do tu anu tau mau mai no ma fangista ia nga i lunga le lunga i tiavi ia ngai fia malu pe lo ile fu fanga mo fo na ye fatal tino ngai va nga ni mo le fa o tu sa va yo la wo na o mo le abo no na mai nai i tu futa foi ile mo nga ngai ta ole anuata ia o man fai fatal tino nga ma nei ainga foi sa ole ainga e ono foi ile va nga tonu le ole mo nga le ia o mo lo tali la tai me malangai ia le officer foi ma le committee le tio ia e fu le va nga tonu o le ia le fa mo le ngat foi la le i yuta i fiaman sa lo asile fia ni se malanga tu nga tia via nga si umu sa fatta ma fa ia le ponga e tu wa ia ta fola wala sa fa nga tu e piaso ia umala le fa nga le wa si ia fa va le pona u fa le tongo pala ia o ia foi la umu fola nei so ta inga ia lo fa tali fo stai ni e tu wa ilan pole la ia ai fu lo e fa tu pole tanto le tio ia man onga ina ia u in ua i tua e fa per fo la mo tu sala faile le fi anga pe ona ta ua ni va nga le fiaf ia le tio le a le tio na ia le tio le o la se cover chato TV por channel teni sa mo ngal te ni ua fa so polia ia sa va ia mo mai pa anga te mi fa to a fa o le TV ia mai nai sa sina le fa ngoli ia nga ile spitolea o ngai fa sa o solta to nanga le TV le ina ngata mo tu sana fa ia fa pena foi i po ia le ma mauna o il tato nanga TV malo fa tai ia le ngata lai i sa mo la vai si tato wa tu pele o sa mo ia le ai il tato live stream ia le ai bo global fo la le alu lungo tato o nanga ile ngata sa mo ia o lungo pe ngata fa ilang e mo le toi fa malo mo le fa tai fo ila sunga ile fa fia ngai nga me se fo yo le pule nga mo le fisa fo ile tau sini o fo ma le fi nau fo ile va nga wai ta sila le pito ile sila fia o ma le si tato ai nga o le pito la le pito sila un fa nga ta ho le o le tam fa nga so ta inga ia sa wa ia wo sa fia sa va i tato coverage e pe o va nga na le sa mo le sunga tau sanga le tene sa fe lo full committee ma sa fo la ina ona ina le famua le ia ele fa ngo fi va nga ai o le mero talia te mine o le o committee fo le fu mai le ia fa tai fo le tu no e sa o le sa no le na sa no le mau le lo mai valu so mal valu nga lu fa ta si me ia me monia ia ti lo tu lai ia no fo fo te tala mai le tu e le fio anga mai fo la ia po lu ngai fio ma ia e ngai yo ia le tu e ta pena tangata ma fa ngai yo me ia wa fina ngalo le tu pe o le vi inga ngamali fa tai fa fo ile tu ia no sa ni no fo anga ma tangata fa tino le miti ma fa linga ia le ia fa le tele fina ngalo le tu malo fa tai lo sunga ile fa fia ngai na mo le tala ina pe o le fa lau tele ina o le tato o nanga i Samoa
ia o le ala ua Sofia uma ia polu masava il tato coverage al tato TV Samoa ia o le ala ua ia i fo i le faito toa wa te tala i le atua ia i wha lungo i pia tangata wale uma tau lungo le upo le atua a pasta ai wha aftai malo fo i le ngā lulue malo fo i le ono sa i ngā lue ia moni wha maoni e lo i tau lava taimi uma ma aso umo le tato fo lama ia langa ia i fo i vaenga ia e to tongi a tātou i mea kau TV ia ma tūlanga uma lau wha pena ia le ngate mana o mia lau tatalo le tino ke wiso ia whai o e whaafonga mai e fia whai sau taulanga ia me se fui o e kalesia pe le aise e time e o mai i tātou nanga ia alai tau te ngā lue whatasi ia mo le sila fia fo i e se o tātou watunu ia o le awai ai fo i o le au nei lau whanua au te rone ia e le toi master imi on toi whai malanga tua i le Samoa ia mnato le soa tae ao le a taulunga tua i se ma tatanoanga fo i nisi vaenga mo le anga i luma o tatou whainga paanga ia e mase fo o tatou nanga i Samoa ia langa le mau atu e le iei mal tatou le tio ia o ngā lulue whatasi teimi lea i Samoa ia e mo taimi nei te lole a wha umatu le ma whatatanoanga le nefiafi e pea ona sila mai lunga o le tatou polokalami ia o le whamalusi nā le manai o le manawa o ngā ruenga le nefiafi ia tatou whaaftai le atua i tofutofonga e whausia i lo tatou ono sai te iloa pasta e o te leni lo i tau mani tofutofonga whao leo o nanga mai lawa le teimina a matai e inise waengan whaone whailo i ni lo i tau pon tofutofonga sa mawhaiona manu malo ina mai le pokalami malengang whaaloalo whaaftai le kusunga ele whaatonu fo i mole whaafsiri le vanga le fef e o le mea monia ia le mamanga fo le wai a tātou e tau te anga i loe whaatino mea ma mene o whaalinga ma miti o le mea monia tau te whaasanga i mana tele lo tau amen e le se wha moe le ngi lo tau o tātou whaatinonga o miti o mai ele to ia pe whaalau le iei le au nang o le mea monia ia e whiu whaamatanga le tele lo ma tau moni lau e matua tele lo tau ia tu lang foi pela ona le sau noi ia whailo foi le au whaafonga le vanga le fief ia ele tongu fie ia pili fo lo tong ma le lo fa to tia me nei o au nanga TV ia me se fo tu langa le tio ia pili ma vai nga tong ia me se fo la au fa nga ruenga ia to fo o lo nga luen fa tino le fo ia o nanga e ma tuano no ia le te lo mau ba le lo sunga ia e ni so taimi ia el memoria la sunga le o te tunu fa penar fa tino ngoni fo ni la te le yo fa fitauli o me ka ke fa lo ngoi o me ka ki lo ia ba le lo ka ko fa tai ai le tua le tua na ia o mai fa dinga mo mit tanto te motinofo ia le tanto te e pe fo la o le mau lo fa au tu ia fa tai to fonga e fo si ia tanto o sa amen tanto no lo ni mele fo si ia le skai mi le tit ele fa le fa ngia at mai ia fa ia amen ia ka fo le pio fa ka semo ka ko onsa ia ia taua la o le fa mo ma le lo tau no le miti ma ia ma wai se dingo le to ni fo ona e pe fo la o to fa tinoi ai fo la sunga no ne fa nga pa ia o tato nga lu la o tino ke biso ma le lo e to fu sao ia tato ia ile fo se ino le malo le to ia ile tino ke biso e pe o se ta dia tu na e o se mo se fo mi fa si ma lo to atende fo fitau mo lu tau lo fe ngai fo i ma malo le tufa malo foi fa so e la sunga le fa fe ngai moni lava ma fa ma on ia o le langona lava na tasi la sunga le ngai ia e le ise me sili ona pulu nau le loto na ilo le tala le ipo le fina ngalo le li ia pe nga sa uno e li fausia roma sia stas ia e o lava fo il sau fa i lungo nei mel TV e le fai ngofie fo lo na amataina ia e mesio le ngana ia o le presenting o le polokalami ia o mea malava e i tofonga e ia tau ia pe ona sau no e fo i mea tau te fa longo ia
ia o mea uma lava na le e lu'i ai tātou ma o mai foi tofutofonga ia te i tātou e whawhatai le atua a na te au maia le ono sai ia te i tātou ai peo le ia kopona e mua no wheu poi tasi le whana e taura ia i le tātou whaasoa ia o le whai mai o usoi i o tau manatu o le mea fia tele ai pe a maua o tau i tofotofonga ese ia le ala penga i sauna o i kele o tofotofonga e tau awa ina tonga i marsolo list time ia pasta e fa pe na so fuanga e vongu tawa e le vengo fi a tatu tala no i le tu le ia e fa ftai fo i le tono le on sa na ia si ia mau e tatu le nganga e tatu tono e pem fa tu mo wina o tatu a fa tu le na wana wina e tatu amen i ele o le tatu mana i o le mana wonga venga na pe na sila mai tatu tu mai le fai pe tolu i na wo tau i loa o le tofo ina o lo tau fa tu e tupu wai le ono sa ia ale fu lan tofo nga apasta ia ro vinga le fai unha tupu le le ono sa sa wanga wai e kau tele la langi langa le tau tele la le le ma fai ka ko fa pe o le ale ai email su wanga lu ia ia tato ma nei la o le ma nei fa pule le ua fa pule nga fa tawina e pe e ma le fo le a so yo to manato le me fi tele ia pe a o mai o me fi tele pe a mau o to fonga sis o me monia ia a o me to fonga mo ia e pe e so lo mu moni fa vai mai a le fa mai ia le ka mai ona la yel ma fu anga na ta fa solo mai lano ia mai to ina ua o to lo amen e ma fu o nga tupu le mo fi pe mo to fo ona o le lo ma le ma manga le to ya ta to e ia le mele kon foi le to e fa u ia o il mele na o le to e fa tu amen fa u ta to le mele ia inga ya dia le mai le si mele ma na o ile to haleluya ki lo to ngai le mele tal no ile ma ia le mai la le fai upuna muli ia ato to foi le ngaluenga le ono sai ina ia ato to ai ma ia sao ona le lei ai o to ia le ai se me tasi e mativa ai lono winga i ngaluenga le ono sai le pe fai me fai poito e le ma fai ona tupu le ono sai pe le intofo ia pe ona sau ma se foi fa funga mai o se tatu ai ele uma tofo ele uma lu itau ai ma fu mai ia ona o le tau ma fai ma le mana onga o le tu ia tupu pea ia fu mai lo tatu ono sa ia pe wa o tama fau la matanga mai fo nei ngaluenga o e mone la sau o makua ko ia nga tongi so ia fa taile ia pe ia le sau no nga foi le if there when there's a vision there's a provision ita pena ele tu me umola na falinga ia wa moli mawina fo ile fa maoni ole ia wa tu poi vola male un sa wa skenge o malu ko le la vale un sa ma na ia va ngale fa mai ia to nga luenga un sa ia ina ia to ai ma ia sa ai ona le ai o to amen fa to ku sa le ka ke ui le process ka ke ui ai ma dia lo ma na ia o fa ngale to fo le ia enga lua me me ma no matai al fa wala ina ele se me motiva amen ele se me motiva ia le ia au ka ko motiva fo le i awala amen e mo fai ka ko au motiva tanto wala fa to me mana o ile tu ele me manga ole tu fa to awala ngi ka ko motiva ia wala mo li la to me mo ya to nga nga sa ia ato tong sao ele lei ai o to ele ai se me tasi mativa sao o le lei amen ya
ole ata tole le tuole e mele kau ke saunga ko le o mana o ngale o ngi mativa ka ko se me ma ko fongo se manatu amen fa foi ele mele mana ole tu ka ki to fongo ka ki ya e ma manatu le me e fi au tu fo mali me fa tu bang mo ma le ba le ia vi ele tu ma lo fa tai fo i lo sunga fa fa ngainga le te tu tai mi to i ma ta minute ye to ia le wa ke tau i la wa ta tai ni ia au te lo le o le no ni tu na tu lo sunga fa fa ngainga ia ni ia lo fa nga mo po fo i ta po i mai o tina ia ma se fo pa ia le kalesi ia ma ta to na ngai sa mo ia e fa o mai fo ta por kala men ni va en o le fiafi ma le nga fa lo ia fa tai lo sunga o le fa tai mo fa tai no le no amen nga te fo fa tai no le fainga pa anga ma le lo wa le me moni la ia me salo e me fai no fa pe atu lo sunga a fe nganya e por fa tun ia kasi le talia le tu le man ongol nei au na ia le li le man ongol au na ngai sam le tu au me ni sin fai nga lu fa ta si ia le tu en fai la fa pe atu lo sunga me sfo le uso lo auto va mai ia o le tali le o talo ni fo au na ia le mo nis en nga lu fa ta si ave fa ta si fe au le tua ia mo fo lo fa anga wale ai mo fa fonga mai le uso ai nga i tana le la fa to tua me fo pa anga le tata au nanga nei ia vi ia le tua ia nga te fo le au nanga ia i Samoa o lo nga lu ma au na ia mo le to lo fa anga ia ale tata po kala me nei ia wala mai mo fa fonga mai ni vai ngo le fiaf ia fa mi tele le tua ia wala fa fonga mai mo mai le tata al tata tunu amen ia ia le tua sa mo le tunu pele o le tata mana ile na o le mana vo nga luenga ia fa tai to fonga e fa usia i lo tata o no sai le wai anga ia tu lo mauta mo lo la o ne fiafi ia ma se wini so la to le wa ma pu mai nga luenga o ne yasu fa tai to fonga fa tai lu tau fa tai me uma lava lo fa savalia i le tu o tata fo launga ma so tata wala wina ia e le lava se mea tātou te maua ma le file mua e taun tupu tātou on sa ia on tātou whaaftai le le atua ina ia le ise me mativa i tātou pe on tātou whaalongo le upo le atua le nia fiafi mo le atua i le whaaftai tele i tātou woma pa anga i lunga o penga te whailangi tino ke wiso i so o se tuli manu li nei ke lope ia whaaftai atu foia i lato umalava o lo mafuta ina tātou po kalame lunga o tātou Facebook live o tātou YouTube live ma se lungo le tātou website ia whaaftai te le lava i au auna le atua e le mwhaionto lau wino o tau swafa ia ona ua umal mātai mo moli atu whaaftai tele moli atu le whamalo ia i le ngā lulue fo i le ngā luenga le atua ia maise o lau tau tatalo o lo whaima malo si anga o le ngā luenga whaamanuia tele le atua ia whai u ma se whamtalanga le nefiafi mo le atu le whaaftai tele le au na le atua mo le taimi whaavonoina ia wafo le manai o le manawa o ngaluenga ni vaenga o le fiafi ia to e tuli tau mai tātou taimi lava lea i le aso atai au ia wal tātou po kalame wau ai mo le taimi nei whaamanuia tele le atua le whaawina o tiu te mawhaiva o le nia fiafi ia tu ina atu le au na le atua e whaiwina le tātou po kalame se te talo ma le nganga whaaloa foi pele vi inga ya te oe le tu o mana Hallelujah. ta ina o mata tangata le ngata o nei e mal nei foi au na mai mo fa fonga mai su tanto tu no Hallelujah. mo le no mai mo fa fonga mai ya e le manatu le tu ya o fai so so nya tu fa so e so fu tu ma au nanga fa au lo ma tu tai la fa mianga le au nanga nei lo mo li ai ma ave au le tanele fa leina i fa ma sia senga a pena mo ni fa la fa pe fola unanga e o nei Samoa Hallelujah. fa la unanga mo mo se le kane sia mo la fa nga wenga o matunga lu fa ta fa mo fa la tele lo ma lo le tu e wala le man ma lo ino mo oi lo ma tu e fo ya tu le vinga ya te oi i lo suafa Yesu o le ma vala au tu ai amen Amen. Ia fa so fo ia sa mo le tunu pele manuia fa so so ngol ne fiafi. Amen. Amen.
te toe mana tua. E I faase seina o lau Filipilinga o le aso e le tutua ainga Ke te tali lava o e tu salau tau mawhainga A le o le maluia o le malaya Mai mau Pe ana e loa ina o lelele O lau ai o ingane O le nei lalolangi O le amo watu o mai e te toe mana tua No soe awane I e Faatua I ne I faasese I na oiro watamai Tala ale tusi ua tamasani ai O le tangata poto e whaalongo mawhai Mai mau Pe ana e loa ina o lelele O lau ai o ingane O le nei lalolangi O le amo watu o mai e te toe mana tua Mai mau Pe ana